Letikosa, Srna, Kovač, Tudor, Šimić, Babić, Pršo, Kovač, Tomas, Klasnić, Kranjčar, sastava Mirzapur, Golmo Hamadi, Rezai, Nekunam, Zandi, Karimi. Preubacivanje i to je bila neugodnost. Spriječila je naša obrana Zandiju da prihvatilo to. Lijevo Ali Karimi, a to se ostane prostor za Ali Karimi, opasno. Ali Karimi ipak pokraj gola. Evo Pršo. Babić se probio, Babić samo, sve je bilo dobro do ovog završnog udara. Niko Kranjčar. I Babić je slobodan, tamo dolazi Klasnić u 16. Znate kako je posle Klasnić okrenuo, ali protrčao je već. Pršo. Neće ući. I odlučio se nisku loptu. Niko Kranjčar nije prošao. Niko Kranjčar, pa Klasnić za Babić, Pršo ide, odlična lopta, Pršo je okljevao, preduga, Pršo, Klasnić, Niko Kovač. Tudor, odbila se lopta od njegovog, pa Hašemjan, Šimić. Nosrati i lopta Prša je, da li je unutra, je. 1-0 je za Iran, nije ju dohvatio Tomas, gubimo 0-1. Neopreznost naše obrane, trebamo brže izlaziti u blok i ne dozvoliti protivniku da ubace slobodno lopte u centar gdje svako od nas može napraviti grešku. To se dogodilo, ja mislim da je bio tamo Tomas nije pogodio loptu i nažalost... To je Ali Karimi. Srna ide u bliži kut, pokušao je iznenaditi Mirzapura. Srna. Ovo je bilo malo više i kakva gužva tamo i neće lopta. A Klasić pokazuje da neko igrao rukom. Tako je to, evo, ulazimo u 30. minutu. 1-0 vodi Iran, ali... A Darije Šimić, drugog Darija. Bacio se Jurica Vranješ u poziciji za dobar centar šut. Vranješ na drugu stranu prema Klasnić. Pršo, pa to mora ući i ušlo je. 1-1 Dado Pršo. Deveti pogodak za reprezentaciju. Pravedno, pošteno, imali su prilika i valjalo je doći do toga izjednačenja. Naši proboji po boku urodili su plodom. Imali smo 2-3 takve šanse. Odlična akcija po desnom boku, dobar centar šut i vidi se da je dobra lopta u sredini i polovicu gola. Pršo je stvarno dobro završio ovu akciju. Imali smo 2-3 takve slične akcije, međutim mi smo iskoristili. A dobar centar šut Vranješa, to je vraćanje lopte Klasnića gdje je sudjelo. Oni igraju jako kompaktno, svi se bore, svi trče, svi se vraćaju. Malo imamo Prša tu napred, Prša. Sa Srna dolazi do Rusana. Klasnić. Ovo je bilo lijepo. Adi 35 godina, Rezai 31. I opet neprilika. Babić. I evo na boku Klasnić ide na nisku loptu. Niko Kranjčar uklizao, nije tamo Vranješ uspio. Evo uzeo je Babić loptu, Kabiju. Evo Luka Modrić izbjegao 2 prekršaja i da odličnu loptu za Srnu. Niska lopta, Rezai je tu. Klasnić još jednom je Klasnić tamo ko Babić je centrirati. Pošto se svi Iranci vraćaju, normalno da mora i... I dobar šut, to je bio Jurica Vranješ. Igrao je, dirao je tu loptu vratar Mirzapur. Evo pogledamo još jednom Srna napred. Mu se Pršo ponudio. Pršo. Luka Modrić, još je on stiče puca. Ne, to je Babić. Babić i čekanje. Nikad nije bilo dobro. Ali evo još jednom Srna će pustati. Bum po golu. To je... Izgleda da je stradao tamo vratar Irana. Ovacije. Dado Pršo, Oris s tribina. Do Modrića. Luka je našao Olića. Olić je interesantan centar šut. Evo to je kad je Olić centrirao. Lopta je bila neuhvatljiva za... Sada Roberta Kovača.
I to nije bilo dobro. To nije dobro nikako. Evo, Iranci dolaze i hoće li pokraj gola završiti ova lopta. Ali ovo vraćanje velika koša je bilo riskantno. Riskantno, preriskantno po ovakvom teškom terenu, mokrom terenu. Mora biti dupliranje. Vidjeli ste da je samo Robert Kovač bio u duelu sa protivničkim igračem. To se ne smije dogoditi. Mora biti igrač. Puno akcija. Kako je lopta Tokića, nevjerojatno. Nevjerojatno kako je loptu Mario Tokić sada poklonio Borhaniju. Evo ga, 2-1 vodi Iran ovdje iz neobjašnjive greške jednog toliko pouzdanog igrača kao što je Tokić. Srećko. Na ovakvom teškom terenu, obrambeni igrač, prvo ne smije vraćati puno golmanu loptu, ne smije odigrati paralelne lopte i mora igrati jednostavno. Međutim, dogodilo se to što se dogodilo, Tokić je htio jednu paralelnu loptu odigrati, međutim, direktno u protivničkog igrača, tako da on nije mu bilo teško zabiti gol. Babić do dodavanja, se ne stigne do ovog poštnog igrača. Ranješ i ta lopta nije opasna. Pucat će Balaban, da li izravno? Kaj lopta na 5 metara, hoće li uši? Neće. Olić je velika gužva, međutim ništa. Je prema Oliću. Dobra lopta, duboko, ali Olić je pa skliznulo u odsudnom trenutku, ali evo još jedna šansa i to je jedan esferac. Olić je bio pored vratara Mirzapura. Evo, pogledaj, uzeo Olić tu loptu. Onda mora, evo, da pogledaj. Da, primio ga za nog. Gabić, ljevica. 2-2, smireno. Sigurna realizacija. 2-2, ja mislim da je najrealniji rezultat. Da, tako bih ja rekao, možda najpoštenije 2-2, s obzirom na sve što smo vidjeli, na puno pogrešaka u našoj obrani, ali ipak smo stvorili dosta prilika i mogli 16 udaraca naših, od kojih 9 okvir, 7, dvostruko više. Eto, to je dokaz da nije nimalo nepravedan ovo rezultat, može čak biti nepravedan što nismo pobjedili.